Naimbag nga orasyo papagayam. Intay nga ro dandanggan. Di Part 9 compilation. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! Ti surat ngayon tayo drama kiniba sa itakat manipod kan ni pagayam tayo akaloy saan na pudpud no anagan. Dear Manang Biyanang, may saa ka pensyonado. Isa may sa akon na senior citizen. Idi nabalo ak nang asawa ak manen, iti may kadwa agundaway. Kat agtawan iti nasurok ak 40 tinagbalin nga asawak. Inyawid ko nga ro iti balay may, kat nagden na kami kasagasawa. Tauray kayat kukuman nga ikasar tinobyak, ngam di na paimot kayat. Ta saan kanupay, anak kasagana. Rogyak ti agsalaysay. Tatang, makiasawa akon. Dumanon ka nun dalari, tapag sasaritaan tayon ti kasarme. Ha? Ay na kayo ti makam mo. Total, adan na kamyaw. Taoray, jak kumapay kayat. Ta 20 taon mo. Agam, kanayon mo ti panagkuyog yaw ni tinubyaw mo. Saan na bale, tanasingpot ni Larry, tatang? Sapay ko mga round, ta saan itong agbaliw. Sapay ko matag na nayon ti kinasingpit na. Tapno awan to, ti pagbabawya malaw. Makiasawan ti anak mo, Kaloy. Wan nga round, asawaan dan. Hayag kasaran ti anak ko. Hanggang data, saan tapaya nagkasar? Dumteng to day taa. Mabutengak ang makikasarkan ka. Tama nga no al-alyaan nak day di asawam. Kunamot aman nangimon idi si bibiyag pay. Saan? Mawatan na dayjay. Natay nga rudin, agimon pa'y laang. Sana bale, taagdenden natamutin. Kahit kasanap, pag naidan nyo nga asawa, itatanalpasan ti kasaryaw. Makipagnaid kami pa'y lakumakada kayo, tatang. Tagi patakder kami pa iti balay mi. Untat hang, parogyan men, ti ipatakder mi balay may. Ay, katwuna. Sana problema dahi ta. Sige, agnaid kay lata dito'y balay. Tawan mo't kadwami ka ni nanang yaw. Ang damot ten pamilya dagiti kakabsat mo malaw. Katadadan iti lugar dagiti asawa da. O sige nga ro, tatang. Sana bale, tumulong kami itian naman na magastos dito'y balay. Ay, bakit? Ay, bakit? Kadigdigos dagiti agasawa. Rabrabi nagdigos da. Ay, kat gagangay na. Ta, aghani mo da nga ron. Nang rikap da ni tisilid da bakit? Ay kat agsukat dan ah. Ha? Ay, sos, inidap dan ti silaw da. Kat maturog da siguro ah. Aha! Imposible ah! Nabasa pa'y latibok na maturog dan. Aha! Apay akas na tiisem mo, Kaloy. Ay, umay kan. Ta, mapantamutin iti silid ta. Mercy. Ay, umunakan. Ha? Sa anak pa'y makaturog. Sumaruno ak no madamdama. Umay kakit din. Santa pa'y mata maturog. Agis istoryata pa'y baka. Rumara, Kaloy. Papanamanan. At dalamapan ko gatangen. Malaman. Nan ikanak man iti kwarta. Ay, mano. 5,000 tadagatanga. Nagdakilan. Sige, imutan nakta sinaan kan, Kaloy. Ha? Ay, sana. Di ka kadyag sasaw iti sinsina. Mabitlan. Indak mangalay iti kwarta. Sana ka nagbinulan, Larry. Anya, amangan no masikugan pa kalit. Tsaka mo, ah. Wan sama, takanayo na ka makabakbakwar. Kanayo na nga agulaw. Intan to agpakita ti doktor bakit? Wan, Larry. Ay, nagsaya atin no masikugan. Madaan ta adahos iti anak mo kasta. Wan nga ron, ah. Ang damot pagsayaatan na ti kaadata diti balay da tatang. Tada ni Nanang Mercy akatulungak.
Ang mga awir to iti anak tano bilang laan. Ay, kuwi na. Adan to pa'y mang patanggad kan ka, Tanay, adamang nga rod trabaho. Wala kay. Ubing pa'y mo ni Nana Mercey. Nasurok la 40 na. Napigsa pa'y nga agaw aware. Kain ubing pa'y. Isu nga ore aganak ka iti sa nga pulaw. Awang problema. Taad dati agsyuman kan ka, akatulungan ta mga aware kadagitan nakta. Uwan angam, sobra mo ta sa nga pulong anak. Diyak ka ba ulanday ta? Uray upat 105, mabalinan. Mersay, aldawan. Apay, di ka pala bumagon dita. Apay, maditirik nam. Ay, mading arod ti rusok ko kaloy. Awan gaganay gayak. Enya, ay, apay ngay. Enyat kindan mo aya. Awan mat ngam. Makapangpanganak iti piyaskan kalamansi. Ha! Di ka pa'y nangan itiin na po'y. Mangan kan itinalsam. Kayat ko nga rod, bareng sumarantaak. Alan yalaan nak iti piyaskan kalamansi. Pakala ko maitipyas. Kitawan mo't mula tapyas. Kating kagbiro ka! No awan isang put mo apyaskan kalamansi. Nasaysaya at laadi ka nagaw awid dito'y balay, kaloy! Ha! Nanang, kuyo gandak man. Papanamaya anak ko. Inak ko magpa-check up ta sa anak ko na nagbinulan. Ang mga numasikuka kon. Kasta aya. Ay, maala, kuyugan ka. Uray maditiriknak. Ikarigata kanak ko. Ha? Anyat mariknayo aya nanang. Aglaladutak nga rod anak ko. Basta. Diyak maawatan ti bagik. Kaslada kayat ko akanon. Diyak amunoan niya da itataraon. Maditirusok ko. Nagulawak. Ala, agpada tayo matan iti marikrik na. Kastamot laang ti marikrik na kita. Ngampasat siguro ti panaginaw ko daytoy. Wan siguro sige, mabit laang nga rodan ako tagrubwatak. Kuyugan ka. Kumusta ti resulta ti check-up mo, malaw? Masikuga ka talaga, nanang. Ay kat nasaya at Uwan, nanang. Nagkapon nyo. Api nakabaybayag kayo. Itay lang urayan kayo. Napanak mo't nagpa-check up iti doktor, anak ko. Ha? Anya timpa check up yo? Ay, agpada ta. Masikugak mo. Anya? Anya amat. Agpada kami mo't gayam amasikog ka ni nanang. Ubing pa'y mo't ni Nanang, tagbinulan pa'y laang. Aging kat agbinulan ti babae, mabalin na pa'y tagsiko, bakit? Kasano nga ro da matulungan na kinto nagpasngayak ngay. Nagdidan kaming tumat nga aganak. Imbis nga iso kumamat ti katulunga. Alaala, sana balay. Payabak to ni Nanang ko, tayo sunto tibang patanggad kan ka, malaw. Di lagbain. Lakay kan bakit dan nga masango da pa'y lataganak anak. Baybayam ka di idan, bakit? Laglagi pa yung abindisyon ti anak. Iso di mo babalawan ni Nanang nga nagsikog. Uray kas di titawan na. Ay na! Ay, nasapay ko ma. Talalaki to'y sikog mo. Bakit? Tatno ada junior ko. Ay, nantapros akta dyan mo. Apros. Ay, lalaki ka. Ay, anak wen. Tatno ada junior. May kaninanang mo. Tanay, pasi ka babae na giti na una kakabsat mo. Apay, kanyat sa ngita, Mersay. Noab mo klaba karga anak. Diyak ko maimpalubos nagsikuga. Na, apay ay akas ta ka. Rumbang ko magagragsak ka. Tandang tumanin anak ta. Lakay kan bakatan. Ngam agkikyadak pa'y ladita nga agsiksikong kababain. Mawanti rumbang ay bain mo. Ta nagayatan ta ti panagsikog mo. Kaya nagasawa tamay. Masikog ti anak mo sa masikugak mo. Anyalat sa dagiti taon ngay. Awan bibiyang nagita tattao. Ha? Umapal na kindi uray la kaya ka.
makaputo takpay lang. Kan, uray kasta ti edad mo. Kat agsikog kapay bakag. Isungag ragsak takit day. Pagyamanan tati sa balimanay na bendisyon. Kaya ti apo ka na ta. Ay, ma? Naimbag pa'y kadalari ka malaw. Tadan to nanak da. Kakaskasar dalang masikugay. Ha? Ay, wala. Kan sadla ni maluti masikog barok. Pati ni bakit ko. Ha? Aha? Hindi ka lamang rabak, tatakaloy. Masikog ni Nana Mirsay. Wan! Nagkidanda nagsikog ka ni malong anak may. Andaman ni nauna nga anak ko. Nukas ka sa naw. Ay, wala niya. Tamay kadwang asawa yun ni Nana Mirsay. Ay, naimbag kayo, pay. Ngamsak ka? Awan? Nabayagan agdandan na kami kang bagakaw. Mo ang pay oray may saan na bukal may. Ha? Ay, agagat ka nga binabarok. Awan nila tamay. Iswa nakapapal kaya talaga, tata. Ay, sana all! Ay na, nabanog ako namang isalsala kini baby. Agsangit mo't latta. Ay na, uray to'y adim, nalampay. Awampay kasi nublat mo't nga gawawir. Awampay katulungan mo't. Takasano, makigidgiddan kay tumang agsiksikog. Ha? Imbis sa matulungan da ka mga wawir itapu ko yung sana na. Tanakigiddan kay matanaganap. Ala, pasensya ka na ko. Yag mo ni baby. Tadwada nga ubba Ay, Duwada sana. nga isala. Sana. Ang mga na may batan nyo pa'y layda. Sana bale, tao may nikatuga nga kababae itong bigat. O may nakanutulungan. Ay, nadal na kamanod, Lari. Makikiyak di ka. Kinikinak itay. Iso akikyon ka mo't. Ay, Gaston. Ay, namabanugak ang makiki. Daytoy pay. Guston ko nakmat. Ha? May kato'y napintas nga asawa ko. Dananang kanta. At kinkiniki damot lakay. Uwan nga ron. Imapaldan sa manang bakay. Nagpensyon kan kaloy. Wan! Apay, aday pagatang mo. Ikanak man iti kwarta. Taagawid ak ijay lugar mi. Manan, kanayon ka lang agawin. Kailiw ko nga ro, dagiti dadakkel ko. Alan 5,000 laang. Uyugan ka na. Saanen, adayo ti biyahe, maulaw ka laang. Siaklatan, agsubli ak tumutlan no bigat. Sige nga, Rod. Mapilpilit kan samot laang. Ibagam ano, mapilpilitan ka. Tauray jakon ang subsubli ditoy. Ha? Ay, saan? Saan ka mapilpilitan? Bakit? Sige, ikan ka. Tatang, lumasin kami iti pagnaldan. Tanalpasan ti balay mi. Katuwa na. Masaya at may tanalpasan ti balayaw. Wan tatang, panawan da kayon kaninanang di ti balay. Wan, awan problema iti dayta. Sa nabalay, tanda ni Mirsay, kan ti anak na yakan kanwak di ti balay. Kaloy, masikugak manen. Anya? Ay na, ay nagsaya atay. Ang daman ni pasikat kon kadag iti awan anak na. Ay, kwarta man nga rod, tadagatanga. Sige, manuti ka sa pulam. 5,000 laang. Ha? Ay, ako susaram aya iti kwarta. Ha? Awan mat makita kagat-gatangan. Igat-gatangak dananang kantatang ko iti kasapulan da ije balay. Sige nga, Rod. Mabitlag, taykan ka. Lukas ta, masikog man ni Nana Mirsay.
Wan! Awanan! Inawtiw ka manan barok. Pati jay manugang ko. Nalumbaan mi na. Ay? Talaga mo na. Ang napigpigsan sa ti dara ni Nana Mercy, ngim na kayaw? Ha? Anyat kayat mo asawain? Saan yung mga karup-rupa, ti puto iyaw? Ni mo Nana Mercy, ti kayong ingas na. Ha? Masigurado at sumarunon tong anak may. Kat kaing ingas kunton. Kaano-kano ang makarwar tayo dito ospital? Inton bigat ka no bakit? Ay na. Singin dagiti anak ta. Mirsay. Kat lalaki da. Mana! At nagtarda. Biyana! Nagtatanos dagiti agong da. At naman ipasikat kon ka dagiti kakaruba. Kanda. Ha? Aguray ka. Oh, apay nga ap-aprosam taagong mo, Kaloy. Sa anak mo't anatangos. Kastamat kan ka. Hanggang... Ay. Apay ang nagtatangos dagiti impas ngay mo. Ha? Apay ngay. Sino ti imalaanda iti agong Mercy? Kumusta ka, Mercy? Bakit ka nandito? Oo, kasi kumustahin ko kayo ng mga anak natin. Ha? Kanya nga anak natin ti bagbagam. Sika, ha? Mercy, sino da ito'y natangos sa lalaki? Kwa, Kaloy. Nakakaintindi ako ng Ilocano. Ako, boyfriend Mercy. Ako ang ama ng anak namin. Ano? Ay, Mercy, pudno ka diti bagbaga da ito'y lalaki. Pakawadan na ko, Kaloy. Ha? Anyang kayat mo sa Mercy? Ni Eduardo, ti amadagiti anak ko, Kaloy. Anyas! Ha? Pakakasalan ko si Mercy. Kasi mahal na mahal ko siya. Apay naaramin mo, tikas to yung kanya, Mirsay. Apay! Ididamo kasla jackpot yun ti imbagan ni Mercy. Dajak ni Namnama aliputan na. Kat pati pa'y gayam ti naunang anak may, saan gaya man nagtaod kanyak. Iso ang nasakitanak iti husto. Nang runa kat impatag ko dagiti ubeng, nga impasikat ko kadagiti karubak. Tati amok, talaga nagtaod kanyak, ngam nagbidutak gayam. Pimanaw da nga rod kadjakon amo no sa dino tayan dayta. Alakastan, pipagayam mo, Kaloy. Bueno, papagayam, di tan tinagpatinggaan, ti pakasaritaan, ni pagayam Kaloy. Dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring. Eli Palacio. Enyornos parity script kan drama ni Jenna Almoite. Diyos tagngina, kada kayo. Amen. Manang Biyanan! Isurat ngayon tayo ibasa ka ni drama itak at manipod ka ni pagayam ingga saan na pudpud no anagan. Dear Manang Biyanang, grabe ti kinapaidam ti asawak, kat iso ti pagtarayan ti istoryak. Ado edi ti mula mi prutas, kat agungat no adda dumawat. Umanay la pangapapaan na kanyak, tagi padawat akiti bunga dagiti mula me. Rugyak ti agsalaysay. Sino tinagpuros iti mulak apapaya di taparaangan ingga? Apay nga inimla nga injay bunga na. Kano pito day jay amain? Ay, ni Isidro Aruba. Di mawat tasagpawan na kano iti sardinas. Ha! Naglain mo dagita akaaruban. Tanamnam ayan dala timulak. Nagrigriga ta ka nagmula iti day jay apapaya. Dawatan dalaan. Ay na, bye-bye amon. Uray taado pa'y mo't ijay umatimula ta apapaya. Maditi kas tangaramid da.
Agmula da kumabit tapnusan la aday tagdaw-dawat teraramidin da. May salaeng ti dinawat na. Di ka kadiagim imaw tama di ti kasta. Hay! Kasano ajak imutan nida? Kano nagsasadot da nga agmula? Day talag daw-dawat ti paglaingan da. Kat si kamag, ingga. Saan agapaw ta dumawat da? Kat ikam idaadagusan. Iso nga agruam da ta ited kam ngamin nga ited. Ingga! Ay, ayan tay pintel pen. Adda ijay cabinet ijay kwartaw. Apay, an-anwam ti pentel pine. Suratak dagiti bunga ti papaya. Suratak iti bawal ang libray. Tapno mangriknada. Ni, naluumot kaya man dagiti bunga ti rambutan nyo, nanang. Ay wan, nagadaw, ingkay mang purus tapno maramanan dagiti apukaw, Diyosay. Wen man, uray kat nababamot. Ay, ni tatangay, napanan na. Napan ijay umana. Napan na sinibugan dagijay mula na apitsay. Ay, nagmula ni tatang iti pichay. Wer, nanakaw. Ay, dumawatak mga rod iti ikubagyo. Tay nakagpuros iti rambutan. Isumulabi masit ti bunga di rambutan Tempadawa mo manayin ingga. Jay anak mo ti dimawat ni Jusay. Ay, nagsadot nga binjasawa na. Jay lagman man iho ti ambuna. Di pa'y makamula, mate. Na, iso nga rod mo ti trabaho na. Driver iti tricycle. Adamet ko ding di tricycle na. Agmula ko maano kas jay nga awan biyahe na. Adda ka no dagitay mula da. Ngam awan pa'y bunga na. Ado, pambarda. Sadot na kidia, isot ambaw. Day talag namnam ay ti amuda nga ramidain. Awan babain da. Isidro lakay, ingka man dumawat iti bunga ti rambutan danana ingga. Inalag humatang ni Jilay. Takababay ti dumanawat bakay. Jak kayat ti rambutan ijay ilay. Kay kayat ko di rambutan da tatainsaw tanasamit. Ay, Alan-ala kay, di rambutan ti may sapagin inawa. nagadumot na pag ininawan bakay. Mababain ako na mapandumaw dawat. Ano sa mun naimbag tula numalpas ti panaginaw ko. Kun kakaiso nang ado ti mula ti kaaruba tayo aprutas. Asidag ti pagdawatam, di kan mapan ijay ilay. Tadyak kayat ti aguray iti mabayag. Mala, mabilang raw. Gumata nga man iti bunga rambutan nyo nanay nga. Iso nga min ti pag-ininawan ni bakakaw. Ay na, di mon bayadan. Ingkalatan mga la isidraw. Saan mi nga ilaklakaw? Sayang mutlaeng tamargrgragdan. Ay sige mga rod nana. Agyaman ak Hoy! Nagkunang agpuros ka iti bunga ti rambutan may isidraw. Ha? Kwa, impakada ka ni nanay nga tata. Aginaw nga min ni bakakaw. Kaya ito iti may sa pag-ininawan na. Ha! Maalam pala ti umisem iti kasta nga raramidan. Ha? Ay! Bayadam ti pinuros mo isidraw. Ay kawin na tata. Husto daytan. Hiyag mo dayta tayo nakikilaw. Pala sobas kayo akaaruba. Awan babain yaw. Pinabayadan pa'y laeng kat pagin inawan nga rodya asawa na timulam arambutan. Kahit tunggal aginaw. Dagiti mulap ti pagdiskitaran na paginawan. Naglaingin ngay. Ha? Agmula da ngamin mat iti prutas. Tapno saan da ngagdaw-dawat. Ay nalakay, sagpaminsan damitla dumawat. Sagpaminsyam. Kunam. Tasan lanam na minsan adimbawat da. Agdadawat dakit dia. Kabagising ka, gumatangak man itiniyugyaw. Nagadayo mga minijay ilay. Mabanogak ngagbiyahe. Uray talo labukol. Ay na, di mon bayadan ka bagays. Awan mo't umulay. Iso nga ruda kadwak nga imay ti apo ko. Taiso ti pagulya kabagays. Ay wun anya. Nalaingkat ni Totoy nga umulay. Ala, ngamnay, agan anad tapno saan amatin nag.
Lakay, nakitak adimawat di nana saling itinyog danana ingga. Ingka man mo't dumawat. Makapangpanganak iti kakaruyan anyog. Anya? Ha? Agkakana mo ti pakapangpanganan ba kay? Alamot tan alakay. Makapangpanganak una yan. Ay, sige, tabayadak. Tapno saan na nakababain? Adda ni Tata Insaw na na. Awan, baraw, adda dinarayan na akasar. Apay aya. Anya nga tanga oras ng sumampay? Gumata nga kumaitibunga nyo giyaw. Angam ni Tata Inso kumati pangipakadaak tapno saan manang nga gungay. Adda ken ka no urayan baraw. Ang amangan numarabyan day dya sumangpal. Ay, marabyang magaya. Ay, sapay agana ni baka ko amangan ni Tinyaw. Ay kat mga lakan isunala ang tawan umulay. Siya ko na, kabala mo ti umuli na na. Sigay, mga lakalat nga rudan. Siyakton ti makaamu amang ibagakin nila kay ikaw. Kinsan mon abayadan isidraw. Talaga na puskol ti panagrup-rupan na kita tataaw. Bayadak tapno di ka nagungot insaw. Ah. Bayadak ti dinawat da anyog. Manaw, ti kayat mo abayad na. Nagkuna nga may nga gipadawat ka. Kababain mat nga raw dagim imaw. Isu abayada kaw, tapno di kan sumanaaw. Bayadam nga. Kwarta mo ti pagbayad mo kanyak. Tain rimit ko ang naglakwak itipin niya ti pagbayad mo. Ha? Iso adinak man ulawin si kainga. Ay, kayan tay bunang ko na ya. Nay, papanamon ngay insaw. Ay nainsaw, apay apinukan mo matantinyaw. Wala. Tapno awanan ti dumawat itibunga na. Anya, Ay, anya aklasay ti panagpampanunot yadakan ka. Sayang tinyog ta, manu atawan nga inay-aywanan ta. Ita, pinukan mo laang, akaslawan ang yaman na. agruam da kita tataaw. Day talag nam-nam ay tiyang mudang aramidan. Ha! Suron kon. Isidro lakay, ingka man dumawat itilan sunis danana ingka. Ha? Apay, di pala nalpas ti panaginaw mo ay ha? Unay medatan? Baong kalabawang magkanya? Kaya amom lang arudo na nakaimimo ni Tata Insaw. Iturturod mon ate mapandumawat lakay. Makapangpanganak una yan. Nakitak namin jelan sunis da, nagdadakkel. Ay, pabay na naktumanan ni Tata Insaw. Ano samon naimbag to lang, numalampas akon ti panaginaw ko. Ay, mababay na kaon. Ano samon alakay, tawan mo't ngamin prutas ta. Kay mulmula pa'y mo ilang amin dagiti prutas ng mula. Mabayag pa'y sakbay ngagbunga dagijay. Ta simpre, kaumumay tapay mo ilang amin iti daytoy a lugar. Wen, iso nga ingka pala dumawat. Wano bayadam, tapno saan nga agungot ni Tata Ingo. Ay, insaw! Apay ngay, apinukan mo matuntilan sunis ta. Ti kunam jak nakita ti panagdawat dayjay nga isidraw. Ha! Pinadawatan manan. Binayadan na. Daytoy man nay, sa nga gasaw. Sang ngagasaw. Kenutuhan ra ti panangilakok iti may sakilaw. Insaw. Iso akas talangan ti rumbang iti day talan sunes. Ta daw-dawatan dan tumilaang. Ay na, sayang insaw. Ay unay kamutan. Nakasaysayang. Auntie, umay kami man. Ay na, di ba kaanakan? Da kayo magayam. Ay nasaya at magta nakapasyar kaya. Mala, sumra kaya. Naggapo kami dita balay danana, ante. Di mauas kami. Tadamag kong ado kano ti prutas yo. Ayun naggigidan nagbunga ti rambutan. Kanaluuman dagiti papaya. At dalangka, atays, abukado, kanda dumapay. Timing nga ro dati yo, umay mi ante. Aywan, nangkal ngay. Nagpailay. Napanain lako ti layakan aban na. Talaga nga ado ti mulay ante Ay katun abaraw. Tanagagat met nga agmula-mula ni Uncle Mau.
Adun sa pay kano ti bunga ti nyugyo. Kuna ni nanang. Ay, awanin ah. Pinukan ni uncle mo baro. Pati jay lansonays. Ay, nagsayang pinukan na. Ha? Apay ngay? Ay ikwa. Sukatan na kanoy ti sa balay. Ada kayo gaya man, Uncle. Kumusta? Anya dagita imet yung nakabag si ka Jipa. Prutas sa mga dagita. Unang Uncle. Napan kami nagburas iti prutas yaw. Baybayadak kanyan tingem, di namit awatin. Anya? Agyaman kami, Uncle, Talaga nagbaknang kayo iti prutas dito, ya. Saan akaskada kami ijay syudad apasig ang magatang. Saan pa'y apres ko nagiti prutas alako ijay. Ay, sige, Uncle. Patuloyin main, tamangan nagtudaw. Agyaman kami manin, Kastoy tirumbay ka dagito. Ay na, inso aya. Di mo po kanan dagiti prutas ta Kapay ngay lakay. Kasta tirumbay ka dagita. Tapno awanan ti dawatan dagiti agdadawat at ataw. Unay kan aya insaw. Nasakit tinakam ka iti panangtad mo iti prutas iti dayjay ajiba. Agasam, hinambag tinalada a prutas. Baybayadan na, ngumjak inawat, taka nakakmag. Kansag paminsan met lang nga umayda pumasyar. Ay, basta po ka nag-amin na namulak. Tapno awanan ti subsublyan da daw-dawatan. Anya? Papanamanan lakay. Ina man nagmulay ti prutasin, abakay. Nagadulang aruden dagi jay imulam. Ken addan sabong da. Agbungadan lakay. Nayunak pa'y dagiti mulat, ha? Taure, kanayon kang nga aginaw. Di sigurado nga damulat, ha, pag ginawa maprutas. Unay kat nga agpayso day di apanaginaw kon. Dagitay met mulat ti kaaro pati nagin inawak. Awang kano dagitay mula ni Tata Insong a prutas, ha? Pinukan na magkano amin, ayon ko na ni Nanaing ka. Ape nga ta pinukan na lakay. Diyan mo, sukatan na siguro, Ay, nakaapapal dagiti karuba. Nagaduti bunga dagiti prutas da iti arubayan da. Basol mo mo lang no apay pinukang ko dagijay. Naglaing kantumo ngamin nga gipadawat. Di kag pabasaul ta si katakim basaul. Gapo iti nakaro a kinaimot mo dayta. Grabe iti kasta nga ugalim. No amok la kumaakasta ti ugalim, idi agar arum kapay la kanya. Diyak kumanakikaskasarkan ka. Anya? Inlakla kay mau ti kinaimot mau. Pukanem pa yan, tinagregregatam nga imulmula. Gapo iti nakaro a kinaimot mau. Ay nalabos kan. Ay, di ka madanagan. Tagmula manayin. Manopay atawan ti orayan. Sagbo nga manayin. Naimbag no si bibiyag tanto pa'y. Di ka madanagan. Tadagi tayo mabiit nga bunga ti imulak, Inga. Gimatang kamat iti maimulaan niya og insaw. Wain. Dahi tayo nyog ang mabiit nga bunga dahi tayo. Kaya iti daduma pa ginatang ko, mabiit mo't lang agbunga dagi tayo. Mala, tulungan ka nga rod nga agmula dita paraangan. Saan adita paraangan ti pagmulaak? Sa dino nga raw. Ijay bakir. At dadagata ijay bakir. Iso nga ijay ti pagmulaak. Anya, ay sus, nagadayo ijay. Kan bakbakir ijay, rangkis pay, nagsamag. Dalosak Naglawa dito asidag ti balay a pagmulaam. Ngamapay nga ijay pay la nakaadayo lang arudan, nagsamag pay, kan rangkis. May mayat nga ron ijay, tanalembang. Saan ang makita dagiti agdadawat? Anya! Ay, malumain ngam awan paila ni Inso. Ay na, makapadanag mo't na di atao. Ayan na nga tangay. Ay, agyamanak, isunti sumungad. Ala, natumba mo't na di asawa. Ay, Insaw! Ay, nadandanikan, Insaw.
Naimbag ata saan apoy sunos jay uleg anang kagat dita sakam. Naimbag ta saan agrabay. Tana itaray da kapay dito ospital. Ay, kunalano ada kung di langit. Ay, naimbag ta nagbiagak pa ay. Day tangamin ti bagbagakan ka. Sorry, bakit? Jakon mapanay di bakir. Promise. Ay, Maneng ka? Kumusta nga ni Tata Insaw? nadamag mi tinapasamak kini Tata Insaw. Isu nga imay kami dito ospital nana. Ay na, nasaya atan, naispalin iti pagad balasang ka. At dagayam mi aprutas. Agduduma aprutas da kita, oy. Ah, Uy, tata, nana, nagbungan dagitay mula mi. Kat itatada kami ti adda mula na. Da kami matimangtad kada kayo. Unta na. Agsubalit kami makada kayo, ha? Gaputa pinagpadawatan na kambiday. Da kami mo't itatimang time. ay, pasensya kayo na barok. Balasang kaw. No kanayon kayo apagsawan iday. Gapo iti pa nagdaw-dawat yaw. Paspasensyaan dak Ha? Awan day jay kada kami, tata. Maawatan da kayo. Nagpakawan ti asawa kadagiti ka Rubamay, gapoy timpakpakita na iti kalabas. Nagtalinaad mo ti kinasaya at dagiti ka Rubamay, kastamatan dagiti kakabagyan may nga uray kas jay timpakpakita ti asawak iti kalabas. Katita, adalat tatay ugali ti asawa ka na imot ngam sana nakas ide kagrabe. At least ita, nabawasan na basit ti kinaimot na. Alakastan, to'y pagayam mo, Inga. Ay una yan, ay ate asawam. Gapoy tinalabos sa kinaimot na dandani na lakang nga rod na isang maktibaginan. Ang malasa na balita, babantikas dyan na pasamakan kwa na ka nagbaliw mat. At least, ada nagbaliwan na. Wano, ada nagnakman na. Bueno, papagayam ditan, tinagpatinggaan, ti pakasaritaan, ni pagayam Inga. Dito'y darama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. Ensorat wano inyornos para iti script kan drama ni Jenna Almoite. Agyaman kami, kan Diyos tangina, kada kayo. Amen. Manang Biyana! Surat ni pagayam tayo alenlen saan na pudpud no anagan, tintay drama kanibasa. Dear Manang Biyanang, adamat kayat ko pa'y drama kan ka. Napasamak da ito'y idibalasang kami pa'y iti kasinsin ko anemia. Sana pudpudno anagan. May sentro nga ti istoryak kan kwa na. Aday di na boyfriend na kat nagnaed, iti sumagmamanungal daw, iti balayda. Ngam kalpasan day ta, pimanaw kat sana na nagpakpakita. Rugyak ti agsalaysay. Kinlain, kuyugan naman. Ijay. Gibalay da kasinsin mo, Mia, ah. Mapankagara man niya. Ha? Kaya una, ha? Amo mo na bayagan na kursunada dya kasinsin mau. Ay na, agpakuyog ka pailaan. Kabailam day ta. Wala na ta, kung mabit lang. Ang mga nuabugan na manan nakaslaman ako. Napipiano da ka, takabain na ka. Ay, ala, mabiit lang nga ron, andi. Itulog ka lang igi paraangan da, ah. Ha? Pumanawak matla adagos, ta ituloy ko tilablaba, ah. Biya, adda ni Anday, pasyaran nakakanaw. Pagawidan niyo, nanang. Apay nga, ikatawan mo't aramid manakaw. Kun awan mo't papanam, sana ya. Basta pagawidan yun. Amo na nga adan asawak, armanak pailaang. Asawa nga ibagbagam mo't. Balasang ka, anak kaw. Awan asawam. Tanabayagan a pinanawan na ka ni Roberto. Hanak nga pinanawan nanang. Subli anak tumatlaang ni Roberto.
Napan lang nagbakasyon. In promise na nga ikasarnak ni Roberto. Ay, anak ka Iso nga papanawon nyo man da diyang Andy. Ibagayuman nga di balasang ti Arman na. Sikan at ibaga, kasarita Mia. Tadi matla pumanaw dayjay, no saan asika ti makisarita ken kuana. Malan, ingka kasarita nanak ka. Kasano ko mga adda asawam ka, balasang ka mo, Mia? Adda nga rod asawak ni Roberto. Aw, nabayagan na pinanawan na ka. Sa mong asawa dayjay, tadi kami nagkasar. Ang mga nod yung kasar na sa balay. Siyak lang tayo ayatan ni Roberto. Aw, Iso nga ang kaman nga agsasawit ya kasta. Padak di asawak nga. ha? Sardangan akon nga paspasyaran ande. Tawan pag-asam kanyak. Diawan asawa na ti Sir Patam. Han nga siyak nga si aasawa. Apay nga ipilit mo tibag, imayan o di nakakayatan day. Nagado, babalasang di ti lugar tayo. Ngam, dayjay pay Amiya tinapilim. Kaya iso nga mo ti ayatag tatang. Nabayagan na crush ko ni Mia. Di nakakaroon kayat. Kaya nak, JX na ngamin ti pagrasrason na. Ibagbaga na nga da asawa na kaawam may. Kay, anyat amam. Ang mga na panla nagtrabaho iti sa bali a lugar. Kaya na mga ada komunikasyon da adwa. Oha, awan. Imbagatina na kanyak, amanipod pimanaw jagnagan iti Robertaw. Kasaanan ang nagparparik na apulaos nga oray tiksla ko ma. Anya, Isong nga anusang arman ni Mia. Tapat siya nga aklunan naktulay. Mangantayo na nang, nakagawa akon. Anyat linutom amasida, anak ka. Paksiw nga bangus. Di paborito ni Roberto dato. Ah, apay nga rod atan lumanen ta plato dito ilamisaan nga ay, kat dudwa tamot dito balay. Kat plato ni Roberto Anya, ay Mia anak ko aya, madadadail santi ulom gapo iti dayjay a Robertaw. Hey, agtugaw kayo kit din. Hang kayo nga sumanaw ta. Mangantayon. Bye-bye anda ka di lang iti kayat kong aramiden. Han kayo mat nga mapapektaran iti aramidok. Ha, sige, manganta nga ruda anak ko. Ante, nasaysaya at siguro no ipacheck up yun ni Insan Mia iti doktor. Takas la saanan anormal jar aramidan na. Wen nga rodlin lain ka anakan. Ipakita yu iti psychiatrist, ante. Naimbag ano kayat na. Kayat na, basta ay aywan yung ante. Sige ay, padasag ano kayat na balasang ka. Psychiatrist nga. Apay anyat pagkitkitaan nyo kanyak, agbagtit. Ha, ay inisaan anak ko. Ngam na sa isaya Hanak man nga pagbalinan nga bagtit na nang. Limpyo tar aramidak. Awan mo tambo nga madi. Anya mo tikas tang aramidyo nga. Ay na anak ko, kasano mga amin kat nabayagan api manaw ni Roberto. Ngam panagriknam kat adapay la dito'y balay. Tatunggal manganta at dalata plato na nga uray awan mo't. Kan numaturog ka at dalata tay pungahan kan ulis na iti kamam. Kat, apay bawal nga aramidan tikas ta. Anya nga kumatimadi. Nakayukit di tagpamintal. Madmad iti ugaliyo. Hang kayo nga makaawat. Mia, ipadawat mo dagito'y sapatos ni Roberto dito, anak ko. Tawan mo't mangusar. Wano ilako mo na isaw. Bye-bye anyo dayta. Usaran nanto no ag-awid. Ay na, di mo namnamaan ti panagawid na. Linipat na kanday siya, anak ko. Haan nga rod. Kanayon kunto pa nga matagtagainap nga nag-awid dito eh. Idi kwan kat nagkasar kami kano. Anya. Ay, nagado dagito'y sapatos. Kananginan sapay dagitaw. Apay no ilakaw. Ta sigurado nga ado ti mangayat ka dagitaw. Yumalangan dagita. na. Baka ilakuyo pa kit di. Nekat pangipanamon nga Idulin ko dya kwartok. Pati dagito'y sinilas na. Idulin ko.
Tapno daw saran na no ag-awid itoy. Anya. Insan Mia, adda ipapaitid ni Andy kan ka? Ha? Ni, anya data nga insan? Chocolate kan bang banglaw. Amo na kanu ngamin adi mo awatan. No iso timangtad kan ka. Iso asyak kanun at timangtad kan ka. Jakpagan ano data? Bagi mo na insan? Anya, ala para kan ka nga rod. At dapay nga rod nagan mo dito'y nangikan na. Sinuratan na iti pentel pen. Tumia. Kunana. Jak awatan data. Ta sigurado nga agunget di asawak no maamuan na nga ag-awawatak iti regalo ti sabale. Ay, apay ay akanayon mo abalik sanday ta asawa. Katawan mo't asawa minsan. Ada! Napanla ang nagtrabaho iti sa bali nga lugar. Tapno makaurnong iti pagkasaran me. Kahit adda nga rod komunikasyon niya. Agte-text, wano umawawag. Saan atabis eh? Kan madadadalmat nga men di cellphone na idi. Baka nadadaalan ay sungahan nga makatawag. Anya. Ayun gayam insan. Kasar ni Puldo ita. Inta makisala no rabi eh. Kayat mo? Da kayo ata babalasan kayo. Adayam at makisala nga ada asawa na. Baka agsilos di asawak. Da kayo ata babalasan kayo. Kan baka sumangpet tadta ni Roberto. Huibis nga men tadtakat. Kuna na nga agawid idi iti huibis. Kat baka tadta nga huibis. Anya. Ay na insan, mapantaki day. Dagasun ka no madamdama. Bareng adda maamamum abaro ijay. Kano agkinayat kayo, di mayat. Jak nga rod umay. Saan akon nga balasan kunak lang nga rodan. Lilay, ang tagsala. Si kamat anday. Awan pa'y latukar agsalatan. Urayon pa'y nga agpatukar da. Hustong to, ano ang data ni Giteng nga? Amangan ngamin na maunaan da. Si ka talaga. Ay, sayang. Di mat ngamin imay ni kasinsin ko amiya. Ta iso ko mati isa lang. Huwag nga raw. Itay pala birbiro ka nga maumay. Di mo makita. Ay na, di na kayat ti umay. Uray kasano ti pamay ak amang pilit kan kwa na. Talaga di na kaya. Malasa na balay. Tada ka mga mangisandi kang kwa na. Uray, tagkakaingas kayo, Mike. Ala, napimpintas mat ni insan ko Napintas kayo, adwa. Agdo matipintas yung linlain. Bala, umay kantay tagsala. Magagaran ako ng agsala. Bala, sumuro ka kanya ka. Umuna ak igiteng nga. Nya. Anya, uy, urayan na ka anday. Ay sus, naglokon. Napanan. Ay, bag nga oras mo linlain. Kuyugan naman, hindi balay da insan mo, amiya? Anya, ala, sapay adda na ira na apapanak ita, ande. Inak itad ti order ti customer ko iti online. Ay, kunak ano awang papanam. Sayang. Pakiitid mo man lang arog kang kwa na daytuyin, nay. Ay, Nay, anyaman daytan, ande. regalo kanin sa mau. Tirno asan doken shorts. Nakita ngamin na mahilig iti tirno kay. Iso nga ingkatanga man. Nungay di naman en awatan. Kaslagay chocolate idi nga ipapaitid mo. Di na inawat. Impadawat na kanyak. Iso akinan kun Kano di naman ang kaya di alam. Awang maproblema kanya, linlin. At least sana masayang. Taada ka para salo. Kat kasano no di naman en awatan dayta. Kat itid naman en kanyak. Isublikan ka No itid na kang ka di alam. Sika mangusarin, linlin. Ay, hangko nga pagan ano data linlen. Isublim ka na Andy. Alaam nga minon, insan. Awan magdakas na, no agawat ka iti regalo. Ay, saan nga rod? Luyalak ngamin ka ni Roberto. Naawatak deta de, kaslalin ni putakon. Ay na, di ka mang namnama iti awan. Tanarigat ti mapaay, insan. Sublian na ka rod ni Roberto. Amok nga sorpresa anak to dayjay. Kanayon ngamin nga matagtagainap ko nga nagsuble. Insan. Isu nga ibagam kay ni Andy tasardangan na kon nga regregaloan. Tanong masurunak, puurak amin nga itad na kanya. Anya.
Naimbag nga oras mao din lain. Ni, ande. Sumra ka ah. Um, O, anyaman ta imat mo. Para kinimiya akasinsin ko mananday ta. kuma ngem amu mula di na awatan. Iso asikan ti pang tedak len. Ha? Ala, apay ngay arigalwan na. Awatam ko malin lain. Nagpintas day tabag. Alam, para kang kaday ta. Ande. Nasaba ko nga minimiya di dalang ka. Iso ko mapang tedak iti day ta. Hangam, pinagsasawan na kiting. Pinabainan na. Anya. Ay, anyan day di akasinsin ko. Iso nagdiretso ako na dito'y balayaw. Len. Sayang, pay no sana mausar day taoy. Awang mga miniinang ko apang tedak ko ma. Ay, kat agihaman nga rod. Ande. Ay, mairamramanak pa yan arigregaluham. Nakapanimid ka man nandito'y abay titawa, Mia. Anyat pampanunuta manakaw. Oh, Mia! Nay, agsangit ka mo tayo na nakaw. Kano ngay nga ta nga sumangpot ni Roberto? Ayanan ngay, abay nga hamatan nga agawid. Ay na anak ko, lipate mo ni Roberto. Tadi na kan pagan ano day dyan. Ay ayatan nak ni Roberto, nanang. Saan apod no day ta? Tanupod nung ay ayaten na ka. Nabayag kuman asinubyan na ka. Ngam dandanin do atawon na pimanaw. Ngam saan ang nagparparik na apuluskan ka. Kanayon ko karon nga may tagtagainap. Nagsubli ka na ito'y balay. Tagtagainap la day ta, anak ko. Bunga la siguro ti kanayon apa nagpampanunot mo day ta. Nanang. Lipatom ki din anak ko. Nalabay, saan ani Roberto ti talaga parakan ka. Marikrik na nga rod. At nalang itasidag ni Roberto. Iso nga, masapak nga rumar no bigat. Inak man agra-round ijay town. Barbarang masabat ko ijay. Agyaman ak dito'y inted mo akay alin line. Awan anyaman na antay. Sigay agawi da nga rudan. Niinsan mo amiya ti umawawag. Hello anak kaw. Ayan maun. Adakan dita balay. Ay paumaya ko nanak kaw. Awana pa itabalay nanang. At dakit to'y town. Kalwak ni Roberto. Ha? Roberta? Ay agtal na kamiya. Di nakrabakan iti kasta. Ay, agpaso tayo bagbagak. Nakitak ni Roberto ito'y town. Nabayag mat gayaman nga ada ito'y. Ang nignegosyo gayam ito'y. Anya? Kahit? Iawit ko ni Roberto no madamdam ay tabalay. Sige, bye. Ay, jak amo no agpaiso di imbaga anak-anakan. Nagkita da kanukin ni Roberto iti plaza. Anya? Mamimis ka unay, Roberto. Apay nga ang kang maijabalay me. Kuha, Mia. Itatanalpastan nga nangan, agawit ta ijabalay Ando pa'y lang dagijaba dumichay. Ewa, sana mabalin, Mia. Ha? Apay ngay? Sorry no naglibakakan ka iti kalabas. Agam kinapod no na. Si igudan nga da pamilyak. Iso di kan sinublian iti balayaw. Anya? Nagapa kami lang iti asawa iti nagyanak iti balayaw iti sumagmamanungal daw. Iso sorry, wan. Anya? Isumat lang ayam nga ang kaka nagsubsoble. Uwan, Mia. Iso lipatan na ko man. Tanabayagan alinipat ka. Abay nga linokloko na ka, Roberto. Abay nga. Awanan ba na dyan nga, Roberto? Manluloko. Inururay ako iti mano nga taw-tawan. Anak nga nagpaparam iti sa bale. Ninamnamak nga agsoble nga minalalilaw ng lagayam. Kunak tumit ngamin kan ka iti kalabas alipatem unan ako. Rumuarak na nang. Naipapanam. Mabagtidak no dak iti balay nga agpampanunot. Iso nga rumuarak.
Malangam di ka unay umadayo agawid ka matlada agaws. Wen, adalang mapangko ka sa rita. Lenlen. Alang huston insan, di ka nagsangit. Sana balay, ta saan laan ni Roberto ti lalaki? Ado dita. Awagam man nga ron ni Andy. Ha? Apay ni Ande. Basta awagam. Paumayam ito balayo, insan. Sige na. Talagang umay dayjay dito Taawan trabaho na ita, niya. Undaway siguro paikit din Sige nga ron ta orayak. Nagsakit nga talaga ti barukong ko. Nuam mo kumagayam nga ada asawa ni Roberto. Hinaklon ko kumaidin ni Andy. Iso nga gusto no umay tada ibagakan niya na. Aklon na kuntayat na. Kayat mo matlang ni Andy nga para kanya kinsan. Ay ikwa. Nasingpatmat ni Andy. Nagagat pa nga baro. Iso nga haan nga naringat nga ayatan. Nay! Dakaon! Nay! Ada ka magayam dito niya. Andy! Ni? Naibag tayo maya ka. Ay natataka lang manan nga makita. Gimo po ka unayan. Apay nga nagsangsangit ka? Inalilaw nak ni Roberto. Isong aklunan ka, Andy. Si kagayam sa nga talaga ti Destinek. I love you too, Andy. Kwa! Kasanungik eh. Adamo na kinawatan ni Linlin ngayon sa mount. Wen insan, nabayagan nga da nagkinaawatan mi. Kat pagsasaritaan mi inton bigat ti kalay sa mi. Apay nga katsak mati mo na ngayon naram mo, Andy. Apay nga kasta. Pasensya ka na. Ngayon na ibawin ka ni Linlin. Tisigod na panagayak ko kang ka. Iso nga suray. Apay nga kastoy. Talaga ka di nga gasat ko ti mapapaay. Apay nga Kasta unay apa nagsangit ti kasinsin ko, idinamwan na ada kamin ken ni Ande manang biyanang. Nagkasar kami nga rod ken ni Ande kat kabayatan ti panaglabas ti aldaw, iniinot metla na aklon ni Mia ti gasat na. Katita, adan 5 nga anak may ken ni Ande, kat nagtalinaad ti kinasingpet na nga asawa ken ama dagiti 5 nga anak may. Nakiasawa mo ni Mia kat adamot 2 nga anak da. Alakastan, to'y pagayam mo, Lenlen. Talaga nga awan makaibagawan no makaamoy ti agbalinaga sa titunggal maysa iti masakbayan. Adaw dagiti pasama kaditay namnamaan na dumteng. Alakit dawat ka asapay kuma. Tagnanayon ti kinaragsakyo asa nga pamilya. Kastamutan ti pamilya ti kasinsin mo ani Mia. Bueno, papagayam, ditan tinagpatinggaan ti pakasaritaan ni pagayam Lenlen. Dito'y drama tayo. Manang Biyanang! Musical scoring. Eli Palacio. Ensorat wanenyor nos para iti script kan iti drama ni Jenna Almoite. Agyaman kami kan Diyos tagnina kada kayo. Amen. Manang Biyanang! Di surat ngayon tayo drama ita, wano'y basa, kat manipod ka ni pagayam tayo aruhel, sana pudpud no anagan. Dear Manang Biyanang, kayat ko nga istoryaan, ti kapadasa ki di baruak paylaeng, aging gaan ang asawaak. Ada nasawak nga mawan anak may, kat adayo amadan kami itanak itinagbalin nga asawak. No apay kasta tinakunak, iso ti binsa-binsak nga istoryaan, kanipadramakan ka. Rugyak ti agsalaysay. Day, rumor ka day, Rohel. Why, nanang? Kita nyo man, lumaya mo ilapurma ka mapanagaran. Ay sos. Unay day ta na porma manakaw. Ay maday, sukatam tabadom. Bado tila kay day ta. Nakaislaks kakit dahin,
Saka nagpulo iti sabong-sabungan, ken nakabalat ka iti sapatos. Saka nagpumada, anya ngay day ta apostura manakaw. Kastoy matisigod a panagpurpurmak. Kasla di kay pailan na irwam magkanya, nanang. Ay maday, palakayon nakatilangam iti kasta apurmam. Nga? Agsukat ka anak ka. Kasano nga aklunan nakatibalasang nga armam do kasta ti posturam. Awan matern of ken ka. Basta komportabli ang iti kastoy alangak, nanang. Sige, mapana ka tanay malumain. Ay, una yun ti anak ko. Kaslala kay ngagpurpurma. Ay, nagalas ti pa nagpurpurma na. Kas di nga ron mati kaya na purmante. Abay ay alapdan nyo. Di nakla matultulad di kasinsin mo, Elvey. No pa nagpurpurma laang, ay sus. Adayo nga atiwak di kasinsin mo. Wana tapang teenager mo ti pa nagpurpurmayo, ante. Kastoy ti rumbang apurma ka anakan. Nang runa, numapmapanan ti edad. Masapol akong traem ti panaglakay, wenno panagbakit mo, babaan iti panagpurmam. Amom nga men, Elvey, kaanakan, madismular ti panagbakit ken panaglakay tayo, no pang bagets ti ibado tayo. Di naalala sa kitaan no senyor kan sa kagpurma iti pang grade 5 babadaw. Ibagadan to agkabaw kan. Takasla ubing-ubing ti panunot yun no kastante. Ay na, depende yan sa nagdadala ako na da iti Tagalog kaanakan. Ibagay mo mat ngamin iso akitaan na. Kasla sa anak abumakbakit, tanalaingak nga agpurma. Adu ati-atiwak ababalasang no pinurmaan laeng ti pagsasaritaan. Agdan ti anak ko. Nay, apayakas lanalpay ti abaga masimang pagtruhel. Awan sa amit tinamnamak ka ni Elizabeth. Apay, binasted na kan? No binasted na ka, ay kat sumapul kay ti sabalay. Try and try until you succeed. Kunada nga road. Ni Elizabeth ti kaya kong asawaan. Awanin sa balipay. Ni Elizabeth lang. Kahit ko namat nga awan namnamam kan kuana. Anyat ko na aya. Sumapulak ka no iti sa baling armat. Tagduadwa nga ming kanya. Amangan ka nung luluko lang. Anya, ay sus, kurang kala siguro iti diskartay anak ko. Ha? Kaya't ma, tatulungan ka. Kuyugan ka ama panagaraw. Anya? Kababay mo ta? Amangan no ibaga ni Elizabeth, adya makataadar iti bukod ko asaka. Amangan no adda ma-turn off kanyak. Ay sus, apay ngamin nga ipanunutam tiar armam. Think positive ka day, anak ko. Basta kuyugan kan tao. Sa denaw ti balayda, kentaga ano aya day tanga Elizabeth. Ne, Cesar, da kayo kayam. Ay, nanang mo ka day. Why? Iso ti inak? Naimbag nga oras mo, kabsat. Siguro, si katiin na ti ar-armentoy anak ko, anya. Abalayan to be. Nanang. Ay, Iso ni Elizabeth. Tiar armag. Ha? Ay. Ay, si kagayam ni Elizabeth. Ay, pasensyakan, kabsat. ay sumrak kayo akabsat. Umay kayo. Ay na, ay, sus, anay ko, ay, simakit matantingipan ka. Ha? Ay, excuse me, ay, pasensyakan, kabsat. Ay, maday, sumron sa manan ti sakit ti tiyan ko. Ay, stay ito yung ngipon ko kunak kuma. Ay, anay ka, anay, ay, anak ka. Umuna akong nga agawid. Ay, nasakit na talaga ti ngipon ka. Anay. Nanang. Apay nga anak kami suka niyaw. Adda ka din nakabadtripan niyaw. Ha?
Di kan agsubli iti ayan day nga Elizabeth. Mangibabain ka. O dakas ang makitak iti dayta. Ay naanak kaw, nagadudita ang mabalin mo nga armon. Dayjay pay, katawanak samot dayjay nga Elizabeth. Ay ayatak ni Elizabeth. Ay kalukwan day tang ibagbagam. Adu dita ti mabalin mo nga armon. Ay, basta, jak kayat ti katawanak nga agbalin ang manugang. Jak kayat nukunak, jak kayat! Ay na, adda na idanon kanya kadamag. May papan iti inam. Ay, di nakano kayat para ken ka. Iso nga ibagbaga ka sumapol ka niti sa bali nga armem. Ta sigurado nga adu ti agbalin alapod naklunan ka. Basta si Katyay ayatak. Di kasarde nga naging nga di na aklunan. Akluna, kadamot pa nagayat ko ken ka. Dagitilaang tattao itaglawlaw tati pampanunutek. No kasapulan nagtaray, tadi ramidin ta. Anya, Mapanta iti aday o lugar. Daytay lugar nga wa makibibiyang kadata. ngem amangan no anya taramidan ti inam. Ahaw, wawang bibiyang kaw. Tinapatagkag kadwata. Si Katyay ayatak Elizabeth. Oh, mangibaba inday di akasinsin mo, Elbay. Agasam, dinak dengdenggan. Agad, anyat maramidan yung nga, no isot kayat na antay. Ay mangibabain. Oray awan mapasamak akasar. Nukas mutlakin ni Elizabeth tagbalin ang manugang ka. Anyalat sa dagiti kakabagyan tayon ngay. Dila nagpilpili nga minan iti inaram na. Kunada oray kumabot ano baknag. Ante narigat agsao iti patapos sa kunada. Anyat amuyaw, ang mga no nasing pumaday dya babae. Iso akinayat ni insan ko. Ti ko namkit day. Sigurado nga daim pakanday dya nga Elizabeth iti anak ko. Ginayuma na siguro. Anya! Ay na, sumangputan da anak ko iti mabiit manipod abroad, honey. Ay, sakmot itatag parikot hanay. Amang ano, di na kaya ti anak mo at ubi nga aday ng ka. Di ka madanagan. Amunan, ti may papan ka data. Kati kayat na, agkasarta na paman na sumangput. Ha? Agpaisaw? Wen, honey. Ninanang mo tayan ti problema. Ay, sigurado nga agungat day chay. Dinalakit di kayat ti panagkalay sata. Di ka madanagan ta kasaritak to ni Nanang. Nanang, nagkayat kayo maidis ang kaday. Inayat yung day di tatang. Iso maawatan da ko mamit Saan ko masiguro apakabasulan ti agayat. Tatungkal tao ke makari na mo itikas tay. Awan bibiyang ko kada kayaw. Ay na, Sukir ka. Iso ang makaamu kayaw. No denggan na, pagyamana. Ngam no natangkan ti ulaw ay makaamu ka. Aramitin nyo ti kay kayatyok. Ay, nahagyaman anak ko Ay, pasensya ka no makiasawa ak manen. Ay, sapay ko matamaawatan nak. Ay na, nagsaritaan yun ti maipapan iti day tabanag saan ka di nanang. Awan ti problema kung nakalangaroon din. Agrubuat kayo kay di. Mapan tayo di balay ti nobyo yo. Ta siyak man ti makasarita iti inana. Agbayso anak ko? Uwan na. No kasapulan nga ang lokoyak di aramidak. Tapno maawat na kayo nga kas manug. Nanang, adda kamay. Naimbag nga oras mo kabsat. Kaya't da ka kumama kasarita. Nanyapay lang ti rumbang apagsasaritaan tayaw. Kat nagdan na kayo matan iti anak ko. Naimbag nga orasyon, nana. Siyak nga'y nini ko. Anak tinubya ti anak iyo. May kami kumamakisarita iti nasaya at no ada pa nakabalen na Ay, sige. Sumrag kayo. Mala, umunag kayo. Umay kayo. Ay, pasensya kayon iti panagsasaaw. Mala, iti unag ti pagsasaritaan tayo. Jaklaim pagarop nga adagayam na taer abaro nga anak ti agbalin amanugang ka. Ay, agyaman na kata naawat yung matlang ni nanang ko nga agbalin ang manugang iyo. Apa
apekit dinasaan. Asino ako mangay nga agpili-pili iti agbalin nga asawa ti anak ka. Ay, thank you, na. At patyak ngamin nga agbalin to anaragsak ni nanang ko, iti sidong ti anak mo. Ayatan diya tayo tunggal may sa. Nikaw. Baliwan taman ti saritaan ta. Addaman damagan. Anya nga diya ta? Adda ka din nubyam. Ay, awampay mat. Agpadata nga ron ta. Ay, huwag gayam. Mabalin ka dahi nga awisan ka inton malaham. Sa dino ngay. EJ Plaza. Inta agpasyar. Inta mang restaurant. Kasyay, agpagnapagnata. Ay, kat sige pagbigyan kayo. Total, awan matipapanakin to malam. Iso nga ayos lang diata. Mangan kalaeng. Di ka agbabain, nikaw. Nikaw. Anya ngay mo titipong iti may sa babae. Taapay nga aging gaita kat awan pa'y nubyam. Napili kan sawan. Sa anak nga napili. Napukawan tiganas ko nga makiayan-ayat. Ngamin kat namin adungay nga naluklukoak. Anya. Kinapudno na talo na babae tinang pasangit kanyak. Anya. Manutaw-tawon da ngay. Buente. Buente uno, kan 19. Anya. Ay. Apay no padasum ti bakit, Nico. Bakit? Ay? Anya ti amom ngay. Mga no iti may sa abakit ti ayan ti destiny. Anya? Angam, napili kan sama nga main. Saan nga rod? Saan ka napili? Di uray bakit basta managayat kan di na kaisuksukat. Anya. Sa anak sa pahingag, subli di abroad na lang. Ay, katadakan ka dayta, anak ko. Mga sawakit di sa akto ag subli. Mga sawa. Apay, adan nubyam. Kat adya Asino ngay? Nangigi ko na yung may bagayo, nanang. Kwa. Ay, jak amuno ka sa nga ibagak daytoy anak ko. Anya day taya? Adda ipudnukun ka anak ko. Kat sapay la kumata maawatan na. Kundi ka kumaagong ungod Anya day ta? Makiasawa ak metun iti mabiay. Sino pa kay asawa niyaw? Kasta, adali mo da nubyo yaw. Nabiit kami pa'y anagkin na awata na nakaw. Apay, asino ay tinubyo yaw? Kwa. Ni Nico nga anak ti asawa. Anya! Nanang! Anya la sa unti tao ngay! Di kaila ka din makasapul iti sa bahay. Apay, anini ko pa'y langay. Makiasawa kayo, iti siyumang kao. Kahit anya ngay nga rod. Kapilitan taay ayatek nga rod, maut. Ay, Agin inay at kamay anak ka. nanang! Kasano day tangay? No makiasawa kayo iti anak ni bagat kao. Ay, mati ah. Di awagak ton iti tatang, ti siyumang kao. Isuntumot tintekin siyumang kanyak. Ay, maday, nagulaw. Kahit uray anya ditan at iyawag tayo iti tunggal maysa. Tinapatag naragsak tayo amin. Yak kayat? Sumapol ka iti sa balay? Saan aninikaw? Naggulaw. Ay dinaklapdan. Nagrabaw ti rasaw ti saan mo apangayatan kininiko apara kanya. Di saan tanga agbinbin nirngas no day ti problema. Apay, ti kayat mo si kalat agragragsak. Di mo kayat nga agragsakak mat nga inam. Unfair ti kastangar aramidam managing bubukod ka, tadi mo kayat nga agragsakak. Ay, nasa nakasta na lang. Ay basta, makiasawa akin ninikaw, period. Ay, nagadwa pa kinayatam ni nanang paymot. Awan dia kas na. Agpadya kami mat nga nawaya. Kano ti kinabakat na ti problema? Apay nga dia kayo? Ubing mati na kay asawaan yo. Iso nga maawatan dia ka di.
Diyak ngamin kaya tema kay relasyon iti ubing ngam siya. Ta amang ano pal diak tumanan. Amuyo mat tinaglablabwasak. Wen ngam nanang di asawak ti asawaem. Kasano day tangay? No talaga bakit ti kayat mo nga asawaan sumapol ka dita? Adu dagiti babakit dito lugar tayo. Adu ti balo. Basta sana ni nanang. Di naksukiran, Nico. Anya? Umayak man, anak ko. Nay, nanang, da kayo magayam. Ay sumrak kayaw. Agyabanak. Adda ni Nico dito'y balay da. Nabayag ngamin asaan nga imay ijay balay, anak ko. Kun saan nga imawawag apulos. Ngawanan Nagluwas idi parbangaw. Nagsubli ni ja brown. Anya, apay nga'y asaan ang nagpakada kanyak. Kaila kasarita ni bakakaon. Nakapanunod ti anak ko, nanang. Kat pasensya kayon no nagbaliw ti pangadeng na. Mabain ka no amang ibagay iti amin kan ka. Iso asyak ti binilin na amang ibagay iti daytoy. Lipatam ka nun ni Nico. Anya, Ay, pasensya ka na talaga. Angam saan siguro ada kayo iti anak ko tinaikari para iti tunggal may sananang. amok adi nurugam ti anak mo. Tamok adi na kayat aparakan ko na. Apay akasta ka. Inawat ka para iti anak ko. Nga mapay adi nak maawat para iti anak mo. Apay. Kumusta tiri na yaw, nanang? Mayata na anak ko. Nailiw-liwag kung ti pan nakapaay ko kun ayat. Di na sayatan o kasta. Ay, wait. Adan asawa ni Nico, ija brown. Wan nga raw, nadamag ko dayta. Ang amawan kanyak day jayan anak ko. Nakamubo na kaun. Kat pasensya kan no inuy-uyaw ko idi ni Elizabeth. Imbagbagak abakbaketan ama idilikan ka. Ang maawatak itan. Tawan innubingan kan binaketan kan ayat. Tasyak mismo. Nakarigna akmet idi iti ayat iti adayo nga ubingam siya. Iso ang maawata ko anak ko. Kat pasensya ka na. Kan uray ni Elizabeth nga asawam. Pakibagam tulakan kwa na apasensya. Nagkinawatan kami nga rod iti inak, kat naaklon na matlaang ti amin. Ti amok guraan na kami itagnanayon kan ni Elizabeth. Gaputa saan miya kinanunungan ti relasyon da kan ni Nico. Ngam naaklon na matlaang ti amin, kat nakailiw-liwagan. Kat ita, naragsak kami manan asa nga pamilya. Alakastan, tuy pagayam mo, Rohel. Ala, awawatam latan ti inam, pagayam Rohel. Nuday tayo agpasugnod. Tapasat siguron ti panagbakit na ti kastangar aramidan na. Tinapatag, na amiris na ti bidot na, kat nagkidaw iti pamakawan kan ka, kastamutan iti asawam. Bueno, papagayam ditan, tinagpatinggaan ti pakasaritaan, ni pagayam Rohel. Dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring. Eli Palacio. Ensorat wanenyornos para iti script ni Jenna Almoite. Agyaman kami, kan Diyos tagngina, kada kayo. Amen. Manang Biyanan! Ti surat ngayon tayo basa itak at manipod ka ni pagayam tayo akuring saan napudpud no anagan. Dear Manang Biyanang, dahito ipadramak kan kakat na pasama kiti sakbayan nag-abroad ti kakaiso na nga anak me. Weakness ti anak me ti lalaki. Tano da mama muna, may rukmana dagos ti bagina, kat into nagsikugan, sinaan namutan ti lalaki ang nakasikog kan kuana. Rugyak ti agsalaysay.
Tatang anak aksan. Ay, nagsakit no na titian ko. Nay, apay, kabulanan mo na ya, lala. Huwag tatang ay nagsikal nga talagang titian ko. Ay na, apay, di mo yung pagbaga nga itap no natulag ko kumadya pangiluganan kan ka mapan di ospital. Ay, sapay, awanda ita, ta nakabakasyon da sa nga pamilya. Tatang, yung kay mga yaban na iti sa bali. Ay na, sino nga tati maayaban? No ni Ingaw, madadal mo jilugan na. Nimot kan raw, agrayo ma. Kan hangover ni kumpare ka bantaur. Darasan niyo, mahulaw ako. Nagsakit titian. Malala, ay mabit lang raw tayo nakaagbiro iti pangilugan na ka. Hay, naparan nga minday dyan nga inamaya. Amuna ka bulanam, ang pumanasyal pa lang. Lalakay, timpas ngay mo anak ka. Huwag nga rod, nanang. Kahit ayan tinubyaw, amo na anak-anakan. Kaano ngay nga umay? Ibrek ko na, di kalma, nanang. Anya, apay ngay. Sugador mat gayam tilo ko nga lalaki. Natiliwak nga agsugsugal. Kat gapo iti kasusugal na, nagado ti utang na. Nautangan na kano amin nga karuba na. Anya, Iso nga imbrek ko na, nanang. Ay, agbalin nga ron a single mom ti anak ta, no kasta ko ring. katuan na. Anya pa'y ngay. Sa bagay, may mayatin tigas dyan, ngay naramid na. Ti panangisina na itinubyo na. Tanarigat ti sugador ngagbalin nga asawa. Milakay. Uray saan ang makyas asawa ti anak ta, no sugador tumilag. Kaasi nga rod ti anak mo insan. Tawan mabangunan na nga ama na. Ure awan mabangunan na nga ama, basta sa anak nga agsagmak iti sugador nga asawa, lete. Ha? Kasla kanya ma, sugador di asawam. Iso nga na ilumlom kayo iti utang. Tanukas di nga maabak at umutang iti pagsugal na. Iso nga kung konsumisyon ka, di ba? Ha? Un nga rod insan. Iso nga mayatan ta agbalin nga single mom. Ngam ti lifetime nga kung konsumisyon na iti sugador nga asawa. Sige, sumrakan ito na mo nga balay. May sauro. Agyaman na ka, lala. Umeka tayo, maamo ka kadagiti dadakal ko. Kasanaw, tulagan tayo kadain, ti pa nagkasaryaw, lala. Sauraw. Saan pa, nanang? Ag-am-am mo kami pa nga naimbag ka ni Sauro, Di ba, Sauro? Ay, un na na. Liklikan nyo nga rod ti agkuyog, tapno saan kayo mailawan. Manya mo dahi tangay bagbagang bakit. Kasanuda nga ron ang makapag-am-am mo na imbag, no di nagkuyog. Kat day tay dudwada ati kayat kwa sa uwag. Tanay, amumit ang nailawan ti anak ta iti damo. Iso nga damay sa nga anak na. Nanang, hanak nga nailawan. Siyak tinang isina iti ex ko. Saan nga iso na? Ay na, parehas matla day ta, anak ko. Di kay madyan na gana na. Ta diak to loko ni lala. Uray dusaan diak. Ano loko ak ti anak yo? Wan. Kasta ti kinapudno ka ni lala. Sauro, masikugak matan. Anya? Akat, mayat Adyan ton anak ta. Kanayon nakmat ngamin nga yaawid ito balayo. Anya nga yung garod. Nakalipat ang arod. Kan adyaditan. Iso arumbang lang agragsak ta. Sana bali tayo kasarkamat. Tulagan tayo kay din ati kalaysa ta. Sige nga rod, sakati makaamo, Sauro. Ne, adyan ni parepetong. Ang dagasan na kon. Agbati ka pa dito'y bulain niya. Uray ta adamat ni nanang akaduam. Papanamngay! Mapang kami makidaya iti bangir nga barangay. Ning ka maturugan, lala, rabeen. Urayak ni Sauro, nanang. Ay sos, di mo amono ka ano asumangpot day. Iso maturog ka kiden. Mapuyatan ka lang ang manguray kan kwa na. Ha?
Rinugyan naman nga minan ti sigod nga ramid na. Kunaklan wag balbaliwan, tadaka na nobya na. Ngamrimwar man matan. Iso asiguradaw, duawan no talungal daw ang agpukaw dayjay. Tamapan man na nagbartag. Ha? No kasta, sigud nga mamartag ni Sauro nanang. Wan, balasang ko. Ay, kunaklan wag balbaliwan. Nga may mawag man di kasinsinan, nabarbartag ka naman na ni di kasaran. Anya? Numarugyan na taginom, mabayag sa agawid. Iso maturog ka kidin, balasang ko. Lalaki man ng timpas ngay mo, lala. Wan nanang. Kat anyat plano yu itinubyaw manakaw. Awan pa'y kadiurnong na aya. Sinina ako na diyang asawro. Anya? Apay ngay? Artak mat. Uraw-awan Urawan asawak no artak tumatlaang. Diyak kaya tagsagmak iti bartekero. Anya? Kat addan anak yu. Kaya't mao nga awan manen mabangunan ti anak mo nga amaan.